12. Pirsgirêka civakê ya aştî û demokrasiyê. Di 11 sernavên berî vî sernavî de me hewl da em bi tarîfên gelekî kurt ên destpêkê bidin nasîn ka bi kîjan pirsgirêkan bêhn li xwezaya civakî hatiye çikandin. Zanisteke civakî û paradigmayeke eger xwe bispêrin van tarîfan û analîzan bikin û bersivan bidin hingê nirxekî xwe hene. Naxwe wê tu cudahiya xwe ji retorîkên ji rêwresmî û lîberal nemîne. Encama hevpara ez gihîştimê ev e, di çavkaniya pirsgirêkên civakî de bandorên yekbûyî yên yekdestariyên zordestî û mitinkariyê, serwerî û mitingeriya wan nexasim derfet û îmkanên ekonomîk ên berhemê zêde û bi giştî jî xwezaya civakî smar dikin hene. Ji hebûnê wê de tir, ew sedem bixwe ye. Pirsgirêk ne ji xwezayê ne jî ji hêmaneke din a civakî çêdibin. Bi awayekî giştî, ango bi maneyeke kolektîv ji bo meşandina karûbarên hevpar ên civakê weke hêmanên hebûnê bêyî polîtîka û exlaqê civakî yên bûne çaviyên wê, civak nikarin hebûna xwe dewam bikin. Rewşa normala civakê, hebûna wê bê polîtîka û exlaq nabe. Eger civakek çaviyê wê yên exlaqî û polîtîk bi pêş neketibin an jî kotrimî bûbin, ji rê hatibin derxistin û hatibin tevzandin, wê wextê em dikarin bibêjin ku ew civak ji aliyê yekdestariyên cûr bi cûr ên weke sermaye, desilatdarî û dewletê ve hatiye dagirkirin û mitingehkirin. Lê bi vî awayî dewamkirina hebûnê li dijî hebûna xwe xiyanet û xerîbketina bixwere ye, weke kerî, eşya, mal û milk dibin serweriya yekdestariyan de heye. Di vê rewşê de xwezaya xwe ji dest daye, qabiliyetên wê yên xwezaya civakî têk çûne yan jî serkorî bûye. Bûye mitinge, ji vê jî xirabtir, bi her tiştê xwe biye milk û xwe ji rizandin û tunebûnê re terikandiye. Di dîrokê de û roja me ya îro de gelek civak hene di çarşoya vê tarîfê de ne. Yên hatine rizandin û tunekirin ji yên hê li ser piyamane qat bi qat zêdetirin. Ji bo civak karibe hebûna xwe dewam bike, divê saziyên xwe yên exlaqî û polîtîk saz bike. Eger nikaribe van saziyên xwe bixebitîne û kêrhatî bike, wê wextê ev tê wê maneyê ku ketiye nav lep û pençê, zordestî, metinkarî û fikrê. Ev rewşa şer e. Mirov dikare dîrokê weke rewşa şera şaristaniyan li dijî civakê tahrîf bike. Wexta ku exlaq û polîtîka kêrhatî nebin, bi tenê tiştek maye civak bike. Ew jî xwe parastine. Maneya rewşa şer nebûna rewşa aştiyê ye. Ji lewra aştî bi tenê dikare bi xwe parastinê manedar be. Aştiya xwe parastina wê nebe, dikare bi tenê koletî û teslîmiyetê îfade bike. Liberalizm di roja me ya îro de aştiyeke bêyî xwe parastin li ser gelan û civakan ferz dike, tew ji xwe lîstika jêra îstiqrara demokratîk û lehvatin tê gotin, ji rewşa sergirtina serweriya Çîna burjuwa ya bihêzên çekdariyên yekalî yên ji serî heta binî xwe gurçûpêş kirine, ango bi awayekî sergirtî ji meşandina şer pê ve ti maneya xwe nîne. Bi vî awayî tarîfkirina aştiyê, weke hewldana herî mezin a hegemonya sermaye ya îdeolojîk derdikeve pêşiya me. Di dîrokê de jî bi şêweyên cuda bi têgînên pîrozkirî xwe îfade dike. Dîn bi van têgînan barkirîne. Nexasim dînên bûne şaristanî bi vî awayî ne. Pêkanîna aştiyê bi tenê bi xweparastina civakan dibe. Ango karaktera civakan a exlaqî û polîtîk were parastin û misogerkirin, aştî dikare bi xwediyê maneya xwe ya rastî. Nexasim tarîfa aştiyê ya hewce kir Michel Foucault jî gelekî pê re mijûl bibe, bi tenê bi vî awayî dikare were qebûl kirin û îfadeyê xwe ya civakî çêbibe. Naxwe ji bilî vê manebarkirina li aştiyê ji bo tevahiya koman û gelan, ji feqê, ji dewamkirina rewşa şer a sergirtî wê de tir, wê tim maneyê îfade neke. Peyva aştiyê di şert û mercê modernîteya kapitalîst de peyveke welê ye bi xefik û dafikan barkiriye. Rast neyê tarîfkirin û were bikaranîn, divê mirov xwe jê dûr bigire, fikaran jê bike. Eger em careke din tarîf bikin, aştî nayê wê maneyê rewşa şer bi tevahî ji holê rabiye, ne jî rewşa aramiyê û tunebûna şer a dibin serdestiya aliyekî de ye. Di aştiyê de alî hene, serdestiyeke ji sedî sed a aliyekî nîne û divê nebe. Sêyemîn, sîleh li ser bingehê razîbûna karmeşandina saziyên polîtîk û exlaqî yên civakê bi xwe têne bêdenkirin. Ev her sê şer bi awayekî prensîbî bingehê aştiyê ne. Heke aştiyeke rastî xwe nespêre van prensîban tim maneyê îfade nake. Eger em hinekî din van sê şertan rave bikin, em ê wiha bibêjin. Yekemîn, divê alî bi temamî çekan bênekirin. İddiayên wan çi dibin bila bin, soz didin ku wê bi tenê bi sîlehan êrî şînebin serhevdû. Bi pey serdestiya çekdarî nakevin, ji mav û derfetên pêkanîna ewlekariya hev re bi rêz û hurmetin.
دویمین د داویه د سردستیا عالیه کی موضوع بحث نینه بلکې د بن سردستیا سلاح هنده استقرار او آرامیه کبه ل اوروش نابه کوکه آشتیه به بناو کرن کیجان عالی حق نه حق دبه بلا ببه هکه هر دو عالی بی کو سردست ببن به سلاح راوستاندنا شر قبول بکن هنگی آشتی دکاری بکوه روژوه. سیمین عالی د چاره سرکنا پرزګری کې ده قبول دکون کویج خباتن جواکان انگو ستاتویا وان چد به بلا به هر دو عالی جواک انجی د سلاداری ین سازین اخلاقی او پولیټیک را رزه بگرن. شرط جره چاره سریا پولیټیک ته گوتن د و چارچوبه ده تعریف کړي. اگر بس که چاره سریا اخلاقی او پولیټیک نګره ناوه خو نابه کو وک آشتی وره شروع وکړي. د بنوان شرطین پرنسیبین آشتیه ده گرینگیا سیاستا دموکراتیک به و نوی دکوه روژوه. کنگی سازین اخلاقی و پولیتیک انجواک بخبتن با آوائی که خوزایی یادر دکوه هوره پیواجوی سیاستا دموکراتیکه. ین لحوی آشتیه نه دوی زانبن که لسر بنگه اخلاقی و پولیتیک برولا خورابن آشتیوه کاره به پیک به. ده پیواجوی آشتیه ده هری کم دوی آلیک دناو روشا سیاستا دموکراتیک ده به. ناخواه یا بکرین پیشلیسی آشتیه یا لسر ناو یک دستارن ویدتر نچه. دوی روشه ده سیاست دموکراتیک برولک حیاتی راد به. لهمبری هزین دستداری یانشی دولته بتنی به هزین سیاست دموکراتیک لسر بنگه دیالوگه به واژوی آشتی مادار دکارب مشه. جورو به یا بحث اوه که شرکرین برانبری هف دناو دمین دیار کلیده و بین راوساندن و هر وسا دوام بکه. جبر شر وستین زحمتین لوجستیک و اکونومیکنه. اگر از زحمتی جوالی بین راکن شر دوام بکه حتی سردستی عالیه کی پیک به. جوان شیوان ره نابق مروف پیواجوی آشتیه بیجه مروف دکار جوان ره آگربستین جبو شرین هید جوارتر بیجه. جبو آگربسته که آشتیانه به دوی ریل آشتیه وکه او بسه شرط مجموعاتی و بگریدان. او جعالی پرنسیبی و گلکی گرینگه. د شرط جارنا هن رو شید بن کتی دا آلیه خود پاریزه جی دکاره د داویه د سردستیه بدست بخه. داشکه ولی د جی سه شرط ناگوهرن. چاکو گلک شرین رزگاریان تویی ین مافدار و سوسیالیزم پیکاتی دا هاد دیتن بجاره که بری خودن د سلاداری و دولتا خواه و دبن و د سلاداری و دولت ده پیکانین آرامی ناباشتی. و جاره جی لشونا هزک غریب هزک خواجهی جهدگره. جره د سلاداری سوسیالیز جواره گوتن راستی سوسیولوژیک ناگوره. آشتی وکه پرنسیب دیارده که ولی نینه که به سردستی د سلاداری و دولتان پیک به. د سلاداری و دولت بچناوی دبن بلا ببن وقتا سردستی خود به هزین دموکراتیک را پار ونکن آشتی ناکوه روژوه. د تحلیل داویده آشتی به شرط لحفکرنا دموکراسی و دولتیه. چیروکن وان لحفکرنان تواهی دیروک زمان و مکانکی مزن زفتکن. د گلک دم و مکانان ده هاتنه جرباندن. یم پرنسیبی و دمدره جی هنه. ین هی حبروان زوها نبونه جی هنه. جواک بتنی جدامزراندن هزین دستلاتداری و دولت پیک ناین. قاداوان چقاسی وره تنکرن بلا بیکرن حتی توپ یکون نین تنکرن باش دزانن دبن ناسنامه خوی اخلاقی و پولیتیک ده جیانا خود دوام بکن. بلکی جد دیرو که ده یانا هاتیه نویسین لی روش راستی جیانه او راستیه. دوی مروف جواکش جیروکن دولت و دستلاتداری پیک هاتی نبینه برا واجی دوی مروف جواک وک خوازه دیارکر فرض بکه او آواد به که د پیکاتنا زانستک راستی جواکی ده آلیکاریه بکه. دستلاتداری دولت او یک دستارین سرمایه چه قاسی مزن او دولمند بن بلا ببن آنجی وکه در روژامه ایرو ده بقاسی که کاربن جواک دا قرتینن جناور دبن بلا جناور بن تجاری نکارن جواکش هولی راکن. جبر که ده تحلیل داوی ده ین وان دیار دکه جواکه. ین تینه دیار کرن تجاری نکارن شونا ین دیار دکن بگرن. هزا دستلاتداری یا هری به هیبت هزا مدیاتیک آ پروپاگاندای جی نکار سروی راستیه بگره و وشیره. او هزین ولینه که کتنه کراس دیوان لگلک ربن و سفیلن. لبرانبری و جواکا مروف جروجا پیکاتیا و وروه وکا آفرینریا هری حاریقا و به قصور خوزای و جمعنه گرتن محروم نمینه. سیستم شهرستانی دموکراتیک هم بروشا خویا ده دیرو که ده هم جی بروشا خویا هایی ده بینه و پارادیگمه سرکه جواکه ده وکه سیستم جنوب آوا کرن، زانستی کرن و شیرو وکرنه جورو پیوه مجاره بشه به بکتینه.